government organized this event in Vienna, Austria, just for our success. Ne samo Avstrijci, Slovenci, ampak tudi koroški Slovenci, da se tukaj lepo lahko pozicioniramo kot povezovalci. Glejte, vedno, če se ljudje srečujejo, iščejo rešitve, se motivirajo, iz tega vedno nekaj nastane. The event is a nice opportunity for us Austrian business owners to make a business in Slovenia. Od današnjega dogodka se v prvi vrsti pričakujem, da bomo slovensko gospodarstvo pokazali, predstavili Avstriji. Pa sem že dobil kontakte z avstrijskimi kontakte, da bomo lažje nastopili na tem trgu. I would say a lot of connections made. Really interesting the cooperation and the connection between Austria and Slovenia. Današnji dogodek je bil izredno pomemben za sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo. Seveda se pa želimo še več nadaljnih sodelovanj v različnih sektorjih. Je pa lahko to seveda na nek način magnet ali pa prostor, kjer se bodo še novi kontakti rodili preko tega. Tako, jako sam sretna i zadovoljna i hvala vam lijepa na ovome pozivu. Bilo mi je jako drago. It's my honor to have this opportunity to be here, take part in this event. But you always have to answer the why question. Why are you doing that? Kako vam je uspelo izpeljati ta dogodek pa vaš vrhunski nastop? Z veliko dobrega medsebojnega sodelovanja in energije, dobre povezave med Spirit Slovenija in Advantage Austria. Vesel sem, da imamo tako dobro sodelovanje z državo Avstrijo. Današnji dogodek je bil čudovit, zelo povezan s kulturo, športom, diplomacijo in poslovno in prijateljstvom na koncu. The event was very inspiring and the presentations were very well. Bil je tudi kot dogodek produktiven in upam, da bo iz tega dogodka ta produktivnost našla tudi mesto v novih poslih. The host was amazing, the topics was amazing, the panels were very insightful. To danes ena taka, bom rekla, velika povezovalna zadeva, ki nam je hvala Bogu tako dobro uspela, da je res bilo več kot 250 udeležencev slovenske in avstrijske strani.